дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. шарҳи сафорат дар бораи занозании муҳоҷирони тоҷик дар Москав ихроҷ таҳдид мекунад. раиси нави барқи тоҷик ваъда дод ки дигар лимит намешавад. наҷот ёфтани зани 33 солаи ки мехост дар дарёи Сир худкушӣ кунад. Москав ваксинаи димоғиро озмоиш мекунад. додистони Москав хостори сабти генетикии муҳоҷирон шуд. бо шарҳи бештарин хабару рӯйдодҳо бо шумо ҳастам Мартаба Раҳмонова. салом. сафорати тоҷикистон дар русия муноқишаи рӯзи 29 январ дар Москав сарзадаро ки дар он шаҳрвандони кишвар ширкат доштанд шарҳ дод. ба иттилои дафтари матбуотии намояндагии дипломатии кишвар занозани шомгоҳ дар гузаргоҳе рух додааст. дар натиҷа кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия ба ҷои ҳодиса ҳозир шуда гумонбарон инчунин сокинони маскуни маҳалли ҳодисаро ба идораи пулис бурданд. аз ин шумора 15 нафарашон шаҳрвандони тоҷикистон буда, нисбати 7 нафарашон парвандаи маъмурӣ кушода шуда эҳтимол аз қаламрави Русия хориҷ карданд. нисбати 1 нафар шаҳрванди дигари тоҷикистон бар асоси қисми дуюми моддаи 213 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия авбоше парвандаи ҷиноятӣ боз гардид, афзудааст манба. сафорат аз кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия дархост намудааст ки дар рафти тафтишоти парвандаи ҳодисаи мазкур дар доираи қонунгузории ҳуқуқи шаҳрвандони тоҷикистон ҳимоя карда шаванд ва дар сурати зарурӣ кормандони хадамоти консулияи сафорат омоданд то ба шаҳрвандони тоҷикистон кӯмакҳои ҳуқуқӣ расонанд. намояндагии дипломатӣ аз ҳамаи шаҳрвандони тоҷикистон ки дар қаламрави Русия қарор доранд бори дигар эҳтиромона хоҳиш менамояд ки аз ҳар гуна амалҳои иғвоангез дурӣ ҷуста қоидаҳои будубоши кишвари иқоматро ба таври лозимӣ риоя кунанд. ёдовар мешавем ки дар Русия теъдоди ҷиноятҳои содиркардаи шаҳрвандони хориҷӣ афзоиш ёфтааст. ҳамин тариқ аз аввали соли 2021 муҳоҷирон 33,700 ҷиноят содир карданд. вазорати умури дохилии Русия мегӯяд ҳолатҳои қонуншиканӣ дар муқоиса ба соли 2020 ҳудуди 6,3% афзоиш ёфтааст. қаблан хабар дода шуда буд ки ҷорӣ шудани кортҳои пластикӣ барои муҳоҷирон дар Русия имкон медиҳад ки ҷиноятҳо зудтар тафтиш карда шаванд. ҳуҷҷати ягона барои хориҷиён чипи дорӯи маълумоти шахсӣ хоҳад буд. онҳо аз ҷумла хусусиятҳои биометрӣ, инчунин маълумот дар бораи мақоми шаҳрванди хориҷӣ, раводиди додашуда ва муҳлати амали онро дар бар мегиранд. муҳаммад Умар Расулзода, раиси навтаини барқи тоҷик, изҳор дошт ки резиши об дар дарёи Вахш аз меъёри миёна бештар аст. нерӯгоҳи асосии таъминкунандаи Тоҷикистон бо барқ аз ҷумла Норак дар дарёи Вахш фаъолият доранд. Асозода зимни нишасти матбуотӣ изҳор дошт ки резиши об дар дарёи Вахш таи моҳҳои декабр ва январ аз меъёр зиёд буд. ӯ тавзеҳ дод ки сатҳи об дар дарё таи 3 рӯзи моҳи январ аз нишондоди миёна 13,7% бештар мебошад. резиши аслии об 208 метри мураккаб дар як сонияро ташкил медиҳад, дар ҳоле ки меъёри миёна барои ин вақт 183 метри мукааб дар як сония аст. раиси барқи тоҷик изҳор дошт ки аз ин ҳисоб 86 сантиметри об аз нақшаи харҷи оби обанбори Норак сарфа шудааст. вай бо такя ба пешгӯии ҳавошиносон изҳор дошт ки дар моҳи феврал низ ҳавои мусоид дар назар аст. аз ҷумла дар ҳавзаи дарёи Вахш борон пешгӯӣ мешавад. як зани 33 сола сокини шаҳри Хуҷандро ки мехост дар дарёи Сир худкушӣ кунад, кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ин шаҳр ӯро наҷот доданд. хабар медиҳад дафтари матбуоти ин ниҳод. ба иттилои манбаъ ба қисмати навбадории раёсат хабар расид ки зани худро ба дарёи Сир андохтаву қасди худкушӣ дорад. ин ҳодиса 3 январи соли 2022 соати 15:30 дар соҳили дарёи Сир дар шаҳри Хуҷанд рух дод. гуфта мешавад бо дарёфти ин хабар наҷотдиҳандагон зуд ба ҷои ҳодиса расида ӯро аз об ба соҳил бароварданду кӯмакҳои аввалияи тиббиро ба ӯ расониданд. манбаъ мегӯяд зани ҷавон аз бистарӣ шудан дар беморхона худдорӣ кард. ин ниҳод гуфтааст ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сабабҳои талоши худкушӣ ин сокини Хуҷандро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳад. ёдовар мешавем ин нахустин ҳолати наҷоти афроде ки дар руди Сир қасди худкушӣ доштанд набуда, дар гузашта низ кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз чунин ҳолатҳо пешгирӣ карда буданд.
در مسکو آزمایش‌های کلینیکی واکسن دماغی سپوتنیک 5 ادامه دارند. در آزمایش این واکسن شهروندان بالغ که قبلا مایکوبی نشدند و همزمان گرفتار کرونا ویروس نگردیدند میتوانند اشتراک کنند. گفته می شود اشتراکچیان آزمایش پس از گرفتن وایه اول 6 ماه دیگر تحت نظارت طبیبان خواهند بود. پیش از وارد کردن واکسن ببینی همه اختیاریان باید از معاینه پوره کلینیکی اینچنین دیگر سنجش ها گذرند. قبلا مدیر مرکزی گمالیا گفته بود واکسن هایی که از طریق بینی وارد بدن انسان کرده می شوند هیچ اثری منفی ندارند. به قول این دانشمند این واکسن را باید حداقل در 6 ماه و احتمال کمتر از این مدت نیز یک بار گرفت، اما این مسئله حالا هم مورد آموزش قرار دارد. دادستان شهر مسکو ضرور می‌داند که ثبت ژنتیکی مهاجران در روسیه راه اندازی گردد. پوپوف در صحبت اظهار داشته است که بسیاری از مهاجران اخراج شده در وطنشان شناسنامه را عوض می‌کنند و برمیگردند. وی خبر داد که سال گذشته در مسکو 800 چنین حالت آشکار شد و او از یک مهاجر مثال آورد که 3 بار در روسیه محکوم شده است و هر بار جزای حداقل می‌گرفت. با گفته پوپوف این حال نه همه مهاجرانی که قانون شکنی میکنند از روسیه خارج میشوند. او افزود از روی مواد تهیه کرده پلیس پایتخت حضور 24 خارجی نامقبول دانسته شده است. در ضمن دادستان یکجای با مسئولین ریاست خدمات امنیتی فدرالی در شهر و ولایت مسکو روی خط 600 نفر را برای دیپورت بر سر ریاستی پلیس پیشنهاد کرده است. همه آنها قانون شکنی نمودند، گفت دادستان. بر اساس اطلاعی همچنین سال گذشته در مسکو 95 جنایت مربوطه تشکیل غیرقانونی مهاجرت ثبت گردیده است. در 1654 حالت خارجیان به طور تقلبی به قید مهاجرتی گذاشته شدند. ثبت مهاجرتی بیش از 3,500 نفر به دلیل قانون ویرانکنی بیکار کرده شده است. این در حالی است که همه سال از تاجیکستان صدها هزار نفر برای تامین روزگاری خود و خانواده‌هایشان راهی روسیه می‌شوند. تعداد عمومی تاجیکستانیان در روسیه بیش از 1 میلیون نفر ارزیابی می‌شود. در همین جا می‌رسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تنصیحات و پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.